Poker. Bela. Možda narodna muzika. Miroslav Škora je najbolji. Šverca. Da nisam nogometaš, vjerojatno bi završio fakultet i onda bi si našao neki posao u svojoj struci. Šta, Bogdanović, Vata i Koler. Šuker i Šuker. Kad sam bio mali, a sad su mi Ševčenko, Batistuta mi je bio kad sam bio mali isto, ali otprilike Šuker mi je bio većina. U grobu. Za 20 godina. 3 djece, neki lijepi stan u gradu, vikendica, žena pored mene, puno novaca i tako. Srušio bi svijet. Sam predsjednik vlade. Smanjio bi međunarodni dug koji ima naša država. Toć, zec. Onako veliki pladan, janjetina, krumpir, onako sočan, onako salata pored toga, poslije toga neki fini čokoladni kolač i neki sok za popiti. Pa, smrti. Neuspjeha se bojim najviše, smrti. Tako, takve stvari. Kad viče nam. Meni moj trener nikad ne ide na živce. Uvijek. Pa ne volim puno, ali volim mu neke stvari reći, ali na jedan fini način. Ne volim se sa njim svađati.